Assalamu alaikum, урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн 20 сентябрь 2020 жыл күнгө жекшемби. Авторынок Риом. Кечки базар достор. Кечки базар башталды. Жол жээгиндеги унааларды тартабыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүз жана каналга катталганды унутпаңыз. Лайк басыңыз, ой пикирди комментарийге жазыңыз. Биз баштадык. Жол жээги кечки базар. Көк түстүү Honda Fit. Толук маалымат. Пробег 111 000 километр, жылы 2003, объем 1.3, баасы $4300, коробка автомат. Телефон номеру 0708 09 05 79. Болор баасын айтып коюңуз байка, канчага бересиз? Болор баасы $4100. Көрүп турганыңыздардай, ичинде монитору дагы бар. Артында багажникте ушундай самбуферы бар. Mercedes Millennium. Толук маалымат, жылы 2000, объем 2.2, коробка механика 6 ступ, дизель дейт, баасы $3300, телефон номеру 0500 263 363. Болор баасы канча байке? Канчага бересиз? 3100 бересиз. Кожаный салон ичинде. Жасай турган жери жок. Только алып айдаш керек дейт унанын ээси. ВАЗ 2107, жылы 2007, коробка механика, объем 2.5, расход 7, баасы 120 000 сом, телефон номеру 0708 56 56 27. Ассаламу алейкум. Байке, болор баасы канча? Канчага бересиз? 115 000 сом. Болор баасы 115 000 сом. Бишкек Кабар. Toyota Camry 30 кузовтагы, толук маалымат, жылы 2003, объем 3, баасы $5800, номеру 0772 30 30 17. Кожаный салон. Канча байке, болор баасын айтыңыз? $5500. Кечки базар уланууда туугандар, дагы бир сатыла турган Honda Fit, толук маалымат, жылы 2002, объем 1.3, баасы $4800, номеру 0770 33 89. Салону отургучтарга чехолдор кийгизилген. Матиз издегендер бар туугандар. Матизди тарталы. Матиз жылы 2002, коробка автомат, расход 4-5 литр, телефон номеру 0778 04 07 01. Канча экен баасы? Эси барбы? 145 000 сом экен. Эсинин айтышы боюнча 145 000 сом. Матиз 2, Honda Accord, жылы 2000, расход 7-8 литр, баасы $4200, номеру 0704 44 40 81. «07 семерка», жылы 2006, объем 1.6, баасы 100 000 сом, телефон номеру 0707 34 72 30. Канчага бересиз байка? Болор баасын айтыңыз? 90 берем. 90 бересиз. 90 000 сом. Дөңгөлөктөрү жаңы го, дем арткы дөңгөлөктөрү зимний. Mercedes 124 кузовтагы Ешка. Жылы 94, пробег 284 000 километр, объем 3, куб, коробка автомат, бензин,
Номері 0501 11 16 13. Алейкум ассалам. Қанша екен байка болар басы? 3000 доллар. Басы 3000 доллар. BMW жылы 2003, объем 3, басы 5900 доллар, номері 0706 76 27 98. Кожаный салон. Артқы көрініші. Сіз бе байка есі? Honda Odyssey. Жылы 2000, пробег 280 000 километр, объем 2.3, басы 4300 доллар, номері 0708 128 215. Subaru Forester. Толық малымат жылы 97, объем 2, басы 250 000 сом, номері 0705 83 00 80. Қаншаға бересіз байка болор басы? Қанша? Болор басы 200 000 сом. Audi S4 жылы 92, жылы басы болса 160 000 сом, номері 0505 965 600, расход 79. Комментарийге Audi S4 тарт дегендер көп. Mercedes 124 кузовтағы без вложения дейді. Азыр толық малымат беріледі. Жылы 88, объем 2, коробка механика, басы 150 000 сом, номері 0709 80 40 66. Болор басы қанша байке? 140 000 сом. Без вложения. $140 000 стоит или не стоит? Жазғыла комментарийге. Родной мотор. Дағы коробка бары ордында, Бар ордын. Honda Odyssey, газ, бензин дейді. Пробег 220 000 километр, жылы 2005, объем 2.4. Абалы ең жақсы дейді. Без вложения, басы 5500 доллар. Тилекке қарсы номерларын қалтырышпаптыр. Бүгін 20 сентябрь, авторынақта тұрады. Subaru Impreza. Жылы 2003, объем 1.5, басы 3600 доллар, номері 0708 112 350. Içinde мониторы бар екен салонында. Анан артқы дөңгөлөктөрү зимный. Honda Stream. Жылы 2002, объем 1.7, басы 4500 доллар, телефон номері 0706 93 42 42. Салону отырғыштарына чехол кигизилген. Audi S4. Толық малымат жылы 91, объем 2.3, басы 180 000 сом, номері 0705 63 70 53. Коробка механика. Honda Odyssey. Salonundan başlayın. Assalamu alaikum. Monitoru var. Titan diskada. Толық малымат. Жылы 2004, объем 2.4. 2 баллон тартат, басы 5500 доллар, телефон номері 0554 44 74 46. Коробка автомат.
Honda Fit көк түстө, асман цвет. Баасы жазылбаптыр, 2003 жылы чыгарылган, объем 1.3, коробка автомат 7.8. Баасы $4000. Телефон номеріңіз 0700 99 80 60. Болор баасы $4000. Андан түшпөйсүз. Айтылган номерлерге кайрылыңыздар. Fit срочно сатылат.